Sada kada smo objasnili osnovne fizičke osobine uređaja, u ovom delu ćemo objasniti kako da izvršite inicijalno povezivanje i ono što je veoma bitno, reset uređaja u slučaju da ste dobili korišćeni uređaj ili da ste se eventualno zaključali i izgubili administrativni pristup AP-u. Ono što smo u prošlom nastavku izostavili da pomenemo je da na zadnjoj strani postoji i reset dugme. Ovo dugme radi na taj način što pre nego što AP-u date napajanje, izvršite pritisak na dugme i zatim povežete access point na nekakav izvor napajanja. To može biti lokalno napajanje, 12 V, ili POS switch. I ja ću ovde pokušati da vam pokažem i rad dioda u toku samog reseta. Znači, nekakvih 10-15 sekundi držite dugme pritisnuto, dioda bi trebala da blinkne malo brže i nakon toga smo izvršili resetovanje AP-a na fabričke postavke. Ono što smo prošli put izostavili da demonstriramo je i način na koji vezujete, evo puštam taster, osjeti se blagi klik, kako se access point vezuje na nosač. Znači, rekli smo, pozicionirate ovaj središnji deo u rupu i zatim se AP jednostavno zaključa na nosaču. Na taj način postoji dovoljna cirkulacija vazduha sa zadnje strane i AP je bezbedno montiran na nosač.